Inka timinete ntsena kuphela ya khumembiri mingisere wa mngana lona FM na kushiteka weta la unga ngisela station shorko eka nhle ka skra namuntlha msomuno kuna namuntlha seko hi leria ra vu khume ntsevu kahle khume nkombo ra ngwetele ya khume ntsevu ya khume ntsevu ngwetele ya mudashile mara magibiri ma khume mbiri ne khalanga pet mathebola ngwana smart wa jimo xithangwa maxingiritano xichachana makuna wa ndandadzi na kwamkela mingisero me ungoborla Gauteng eMpumalanga Northwest Limpopo na kuma audio streaming yamkana lona fm.co.za nagara ka Afrika wa Vahlampfa ndreshe eka nhlekano wa sikora namuthla kutisela ngona kulo hlawuleka eka nhlekani wa siko na namuthla Somalia babe na nhlengeletano ya ku hlawula president la Hassan Sheikh Mohamud anga hlawuriwa tani president lontshwa wa le Somalia mtatsundzuka ku kuna hlawulo lo Somalia a hlawuriwa aki kambeke kuna ntlawo kari lo hlawulaka ivi wu hetelela u hlawula swirho swa cabinet swa parliament ivi swirho swa parliament ku va swi hlawula ku president ivi president a thola prime minister ivi prime minister a hlawula cabinet ya yena leswi fambisa kusona le Somalia ta bula sweswo ka Dzonga na Professor Themba Sono laka makumembiri timinete ntsena kuphela ya khumembiri ba DA va kombisa timhaka ta leswaku ongeti baka Eskom ava fanele va vekiwa ka leswi vengeri state of disaster hi ku handle ka so ku ta ku khwishi ku nga ha vonaki ku nga ha layitiwi nchumu ta tsundzuka ku eka vhiki leri ta va se hi ri ka timhaka leti ta stage 3 leyi nga ta sungula hi awara ya ntlhanu ndengo wa siku ra namuntlha na mundzuku ku ya hi vaka Eskom laha va kha va vulavula na vateki va mahungu hi ndlela yaleyo nhlangano wa xo Afrika Dzonga wu kombisa timhaka ta ongeti kuna vanhu lava ti endlela ku certificate leswi swa COVID-19 va tlhela va swi xavisa swi nga ri nawini vanhu va nga kamberiwangi vanhu va nga ri ku nga ri mbuyelo wa mampela swi swa muxaka walowo se swin'wana swa leswi kumbexana hi nga lavaka ku twa n'wangulo wa wena eka swona loko hi kha hi langutaka mhaka yoleyo kasi yin'wana mhaka mingisero munghana lona ni FM yi nga koho i ku va mingisero n'wana a vulavula hi timhaka ta ku khalanga van'watipolitiki a va na mhaka na munhu loyi a ti kotaka swi nga leswi namuntlha ku ya mahlweni loko mi tshika mi twe munhu a ku ku na van'watipolitiki lava va lwelaka swisiwana a nga ni katsi loko ni vutisa kokwalaho ka yini va ku loko wo languta ku na vanhu lava nga famba la Afrika-Dzonga va ku va ya lwela ntshunxeko sweswiwani veri i va lwela ntshunxeko a va lwela ntshunxeko wihi hi wihi ntshunxeko lowu va Afrika-Dzonga va nga vulaka ku va tshunxekile eka wona loko hi languta namuntlha sweswiwani a dorobeni ra Cape Town ku na xiphiqo xa timhaka ta ku switimela swi fambi tlhelo rin'wana hikokwalaho ka ku va ku yiviwe tintambu tetintshwa ta fiber vanhu vo nghena va huma Afrika-Dzonga hi le xihotlweni a ku na nawu xana ntshunxeko wa ku ri wihi a va nga lweli ntshunxeko a va lwela mindyangu ya vona hi yo mhaka va lava vaaki loko va fanele va voteriwa loko va lava ku va nyika mintirho va nyika maxaka ya vona muyingiseri a vula sweswo a ni ti gwerini yini ka mhaka yeleyo timhaka ta ku dlayana ka vadyondzi na tona ti komba ta haya mahlweni hi ta huma njhani ka xiyimo xa muxaka wolowo ho va ku tswaleni na ku kurisa vana va njhani lava va hetelelaka va tikuma va kha va dlayana va gwazana lomu swikolweni u gwaziwa khale swi ri koho a swi nga ri swo dlaya a ku ri leswo swo halahalanyana mara swa masiku lama swa dlaya hi fike njhani kwalaho kandisa rito ka 0712659860 tirhisa mathevela dp @sabc.co.za Afrika munghana i Twitter handle hi ndlela leyo ta va kha hi kota ku twa n'wangulo wa wena ku ya amahlweni kambe ke ta teka riqingho rero kambe sweswo hinkwaswo leyi i Afrika wa Vulavula hi laha hi nga kona mingiseri wa munghana lona FM le ka 0152971855 holobye mhaka ta nhluvukiso wa aki i ri ka hina a ku khalang a ku va Afrika-Dzonga xiphiqo xa Afrika-Dzonga i ku kayivela vatirhi ka ndhawu leyi ma social worker even ku he vanhu makayivela himpela hi ku a ku hetelele na ntiva ku mi tele ngopfu mi pfumala ku mintirho kahle kahle va vuli leswi kayivelaka va nga vuli ku kayivela ti social worker Afrika-Dzonga a ti kayiveli ti social worker kumbe na hemba loko ri ku na hemba ni byeleni kambe mina ni tiva ku ri na ti social worker leti nga koho ti nga tata switarata ti nga ri ku tirheni hikokwalaho ka ku va nga ri ku tholeni vona va ndhawu leyi ya nhluvukiso wa aki se holobye Lindiwe Zulu loko va ku
ku kayivela ti social worker anti va vula yini hiku va vula ku va kayivela mali yo va thola loko ku va kayivela mali yo va thola va vuli sweswo va nga ku shota ma social worker hiku ma social worker ya ko ai ku timingiselo mugana nona FM ku nga ri khale ta twa jigijigi va ku landziwe ma social worker Cuba hiku Afrika Dzonga va shota ai mit 015 297 1855 na ri teka riqingho rero Shaka. 2017 dokodela atena tenga na sweswi ani tenga. mi vula njhani Ani prescribe le tiphilisi ta vanhu va ku penga mara hi ku pfumela na sweswi na namuntlha na hanya and se malembe yo tala nyana 2017 18 19 20 21 22 ai sunguriseni mingiselo me incini lexi xi nge n'wina mi ku a mi pengi hi ku ani mi vona yini ku a mi pengi hi ku loko ku ri ku va prescribe ku va ni vona hi ku na kota ku teka decision ta kahle I Afrika wa vulavula. sweswo mingiselo mugana lona FM ai tweni n'wana mingiselo hi loyi nhlekani Prof Themba hi pfukile hi ngo vona buti awa hi pfukile ha khensa no tsana khumbeke hi liya mi nga yi khumbanyani yo fambelana hala va tapa la leswaku tintambu ti lahlekile na ku nghena huma la tikweni loko tiko ra hina a tshembele ka vanhu va tipolitiki leswaku va ta endla ku tiko ri lulama hina vaakatiko hi sukela ku ti lulamisela hi laha ta lahlekeriwa ku ya kule because va tipolitiki lava hi vulavulaka hi vona bosete va rendiwini sweswi lava nga kona va na varembi vo ringana 20 then mina na n'wina hi nga swi sungula hi ta pfumala na mirende loko vanhu ve le na hina hi nga ta sala hi nga hlayisekangi se Marco ya swi tikomba ku ri na xiphiqo laha mi famba kona mahlawula aye ya se na mitwa a ma ha kombisa timhaka ta ku hi ta va hi nga ha hlayisekangi mi nga ya mahlweni ha hlayisekangi loko ha langutele ngopfu ka sayiti ra tipolitiki namuntlha ni famba laha Johannesburg swi vulavula ku na n'wina bosete ku na majasi man'wanyani hileswaku munhu a ngo tumbuluka nkarhi wun'wana na wun'wana mi khoma nkuzi kwani a ku tshama ku tsemiwa jasi swi ku sungule timpfula a Johannesburg ni vulavula hi le xikarhi ka doroba sweswiwani ku na pothole yin'wanyani vhilwa ra movha ri sala kwalaya swikrepiyadi leswi nga tala la antivi leswaku Johannesburg a ka ha ri na doroba ko tala hi swikrepiyadi swa vanhu ve le handle mara my question i ku va masipala vete hina loko hi teka masipala hi ta fika hi endla ku cinca va fika va teka masipala ivi doroba ri serva west loko a swi olova va amto va ku va vumba nhlangano wa masipala a va vumbela nhlangano wu lava ku xanisa vaaki na because vaaka va ha ri sefi Johannesburg na mi twele bo robot a ya ha tirhi tin'wana ta hundzuluxiwa ti languta tlhelo ku mi nga yi voni mi fika mi tlumbana mi fika mi tlumbana kumbe ta ku tlumbana ivi va tsakisa hi swona namuntlha na ha vulavula hi leya xitimele na sweswi xitimele Johannesburg xi ta pfuka xi fambini a hi ntiyiso sweswo ne xiporo vo teka dyambu ro hosiwa hi swona ve le handle va tlhe va nga ha vutisiwi nchumu loko i ku munhu loyi khome xiporo va ku no swi laha ta pfula case ti pfula case njhani munhu va n'wi voriwe xiporo hi ndlela ya kahle Dimitri, hlayisekanga swinene a hi tweni n'wana mingisero lo nhlekani njhani ku phela buti wa mina hi pfukeli n'wina mi njhani mina xa ku xigwebela ka mabotso xikolo aye papa ni la ku angula ya manana Lindiwe Sisulu yes vanhu va tele butlete va nga dyondza va nga heta va nga na ti-degree va nga na everything mfumo wa hina yo collapse butlete mi vula yini loko mi ku mfumo wu collapsile mi vula ku yini ku kahle tiko ka ha ri hava hi leswi ni vulaka swona butlete varhangeli va hina loko va ya ka media butlete va fika va vulavula leswi favoraka vona mara loko ya ka ground work butlete ni ku hava nchumu va swi endlaka ku fana na yini butlete loko va ku ma-social work ku hava ku na vanhu a tlefliwop va ku humaka va ku graduate a UJ ku na vanhu va ku heta ku graduate va ma-social work a Univenda ku heta ku graduate man'we ma-social work
statistics xa kona va xi kume ku hi nkarhi muni Buthete. kumbe va vula ku va ha mali yo va thola A va vuli ntiyiso Buthete. Mali yi kona yo dyiwa Buthete. Tiko leri na mali hinkwaro Buthete. nemetwi Hi swona Buthete. inkombo to me Mwemeri 015-297-1855 kuna ntsawu un'wana nga wu twa kha wu vulavuriwa hi xiyimbeleri xin'wana veri i xa le Zambia xi vulavula hi timhaka ta ku nkawa ma yi vona nkawa va ku nkawa a yi rhandzi nsinya a yi rhandzi nsinya kambe yo tirhisa nsinya ku yi kota ku tiyimela ka xiyimo xa kahle ku loko yi ri laha yi va na matimba ya ku hambi ko va nghala hambi ko va yini yi nge fiki laha yi nga ta va yi ri kona a yo rhandza nsinya kambe nsinya lowo wu tirhisa ku va xitepisi xa kota ku va yi kota ku hanya va ku sweswo swi fana na van'watipolitiki a vo rhandza vanhu loko va tirhisa ku va switepisi swa vona ngopfungopfu hina swisiwana portal yo endla kabula mingisero wa mugana lona FM na ngona ko i Afrika wa vulavula ka mugana lona FM akomba ndlela lava ku ringeta ku hlangana na Professor Themba Sono hi ta bulanyana kantsongo hi timhaka ta nhlawulo luwa wele Somalia na ku va hlawurisa ku yini hi ndlela leyi bula na bona Professor Themba Sono hi vo hi lava ku va hi hlangana na bona hi ndlela yoyole 24 minute ntsena ku bila ya 12 man hlangana na Professor Themba Sono hi bula na bona la hi timhaka ta nhlawulo luwa wele Somalia. Prof inhlekani me pfukile a ringeta hi ngopfu la n'wina hi pfukile man kalela masiku lama Prof man man a ni ri busy nsusumani ya hala na hala manjani nga kumi na nkarhi na susanani a Somalia ku hela loko ka vhiki a ku ri na nhlawulo lowu nga hlwela ku va koho kambe wu hetelele wu va koho ivi va hlawula president kumbexana hi pfuneni ku twisisa nhlawulo a Somalia wu fambisa ku yini nhlamulo a Somalia hi kona ma vona a Somalia o va doroba ra Mogadishu la mfumo wa Somalia u nga va in control kona hi kona hala kun'wana emadorobeni van'wana na le makale i marabele ma Al-Shabaab lavo va nga controla hi vona va controla manjeni a va swi koti ku ri va nga endla ti-elections to fana na hina la Afrika Dzonga la hambi hi le Giyani or hi le Vuwani or hi le Lusikisiki hambi le kwihi ha kota ku hlawula se manje a Somalia a va swi koti so va endlile ku ri president ta vona ti hlawula hi vanhu va palamende ntsena ku fana na loko president Cyril Ramaphosa a hlawuriwa ka parlamenteni ya hina Afrika Dzonga so hi leswi va swi endlaku a Somalia manje ni mhaka ya ku ri ku na kulwa ku na makharo tala ngopfu a va swi koti na ku endla ku hlawula ka vona ka parlamenteni ya vona that's why va yili ka masocha le a kampeni ya masocha le la ku nga na masocha hinkwavo va hlawula va ri kona keke and ku hlawula vanhu lavo va parlamente kambe veri ku na ntlawa un'wana wa vakokwani swi vula ku loko a mi ri koho le Somalia a mi ta wela ka va lava va hlawulaka mi sungula ku mi hlawula swirho swa parlamente mi ri ku ri nhlayo yo karhi ya clan yo karhi no a ni ri mavona ti-clan leti a parlamenteni ya vona yi tele ti-clan ngopfu ku fana na yena loyi a nga hlawuriwa clan yakwe hi yona leyikulu ngopfu a parlamenteni so ku fana na hina la nge ku ri Afrika Dzonga hi ku ku na clan ya Machangani ku na clan ya Mavenda ku na clan ya Xhosa ya Mazulu ya Mapedi and so on and on ku va vona va hlawulaka kwale a parlamenteni so lava nga tala va clan yaleyo hi vo va nga kota ku hlawula kambe a swi tali nkarhi hinkwawo hikuva na yena loyi a nga hlawuriwa president loyi Hassan Sheikh Mohamud a ni ri a ri president a Somalia kusuka hi lembe ra 2012 ku fika hi 2017 loko a hlula hi yena ya loyi Muhammadu a nga n'wi hlula tolo Mohammed Abdullah Mohammed ani mavona so hi ti-clan ntsena hi maxakaxaka a ku fani na hina la hi kuma ku no
Muchangana anga votela Musotho or Musotho anga votela Mzulu and so on. Whenever endla ishivona. Sekuna mhaka leyi ya ku loko sweswi va hlawurile ve ri president loyi i le hansi ka ntshikelelo swinene xo sungula hi sweswi mi nga xi kombisa xa ku ongeti ku matimba ya marhavela ya kule ngopfu ka theme leyi ya ku helako xa vumbirhi i timhaka ta dyandza Hayi marhavela ntsena hi marhavela hlupha hikuva a va swi koti na ku wa hlula nakona ku hlawula ka vona tolo la hi vumani lavo a va sivela marhavela lawa ku ri a nga hlaseli ku hlawula leka hi AU mavona hi masocha AU hi wona a ri kona kwalaho so hayi swona sweswi ntsena nakona ku na ndlela leyikulu ngopfu hikuva ku na mpfula a yi kona so swakudya swi kona so hi fanele ku rihlamana ku na kasi swi famba njhani na wona marhabela a kuma njhani swakudya so va endla ti-extortion va nge vanhu lava nga na mali va kidnap va tekela ti-dollar ta vona a ni mavoni so nakona ku hlawula loku ka tolo loku a ku fanele ku endliwerile lembe leriya ri nga hindza manjeni loko va tsandzeka hi mhaka ya ku lwiwa manjeni loko IMF International Monetary Fund loko hi mi nyika ku fika hi May 18 loko mo ka mi nga hlawuli hi nga ka hi nga mi nyiki 400 million dollars leyi lava ku va yi nyika yona manje va vona ku ri hi ta luza mali leswo a hi endleni kahle hi twanana hi va hi hlawula so va vone ku ri va ta kuma mali loko va ngo endla ti-elections and impela ke va yi kuma 400 million dollars yeleyo ku ve xiphiqonkulu i yini la Somalia ku impfuka Numeri a lahlekeriwa hi xitulu hi 1991 matitlani leti ti sungurile ku lwa hikuva a ku nga ha ri na mfumo lowu wu ri na matimba ku fana na lwa wa Numeri hi yena a ri na matimba lamakulu ngopfu hikuva a ri dictator a ku nga ri na democracy ma vona democracy a yi tiyangi loko yi nga tiyiseli hi vanhu yi nga ka yi nga tshami yi famba kahle swilo swi ta onheka manjeni ke u teri loko a suka hi 1991 iva ku lwiwa ngopfu a Somalia ku swi nkarhi walowo wa 1991 ka ha lwiwa na sweswi so a ku na president na yin'we na hambi va ngo hlawula leyi nga kotaka ku hlula loko yi hlula namuntlha 5 years later ya hluriwa na yona hikuva manjeni va vona ku ri a hi cincaneni ti-plan leti ku nghena lo so hi swilo swa leswi va nge bourgeois democracy bourgeois democracy leyi vula ku ri no hayi vanhu wu fana na mina na wena lava hi tshamaka la makaya hi kota ku ri loyi hi lava ku ri ku va yena va president loyi a hi lavi ku ri yena a nga nghena xitulu xa prime minister so vo hlawulana hi xivona hikuva ni impela Somalia a ku na nchumu ku va mogadishu that's why mi vona na vanhu va Somalia va tsutsuma ngopfu va ta la a tikweni ra Afrika Dzonga hikuva ni le vutomi a byi kona ku fana na vo Nigeria vutomi a byi kona ka lwiwa ka dlayiwa ka leswi na hina la hi ganaka kambe a swi fiki ka tindhawu to fana na vo Somalia kumbe tindhawu to fana na vo Nigeria a ni ku hi bula sweswo ntsena muyingiseri un'wana i te ni mi vutisa xivutiso lexiwani ni kombela mi ni hlamulela xo loko hi vuya ka tinhlokomhaka ta mahungu mo ni khomela tani xivutiso xa kona xi vulavula hi timhaka ta ku ongeti Afrika-Dzonga ri le ku kombeni swikombiso swa tiko leri tsandzekaka failed state a ni tivi ku n'we mi ri yini hi xivutiso xolexo mo ni khomela tani ni teka tinhlokomhaka ta mahungu sure Professor Themba Sono a hi swi tweni ku justice i ri mahungu ya wara ya n'weta ya misekweni ya mixo sweswo mingisero mugana lone fm 13 minutes ntsena ku phela ora ya 12 hi ta ku twa na we mingisero mele ka 015 tirisa mathebela dprsabc.co.za imane tsala na Professor Themba Sono la hi twa ku va ri yini vona hi timhaka leti ta swihehlo leswi swa mingisero loyi a ngeri ongeti Afrika-Dzonga ri le ku kombiseni timhaka ta a failed state hi ndlela yaleyo prof mi ri yin'we
kambe a ni swi tanga kahle a ni ku Afrika-Dzonga endla yini i ri Afrika-Dzonga yi le ku kombiseni swikombiso swa ku va a failed state. Yes. hi leswi buku ya mina leyi humaka hi August ni nga vulavulaka swona ntsari buku leyi yi ta publish hi August. Yes, ma vona kun'wana na kun'wana hambi hi ka timasipala hambi hi le ka vo Eskom ka vo Transnet hi vo ka vo Danele hambi hi le ka vo post office hambi hi le ka masocha hambi hi le ka swidyondzo Afrika-Dzonga swilo swa onheka. Hi khale hi karhi hi vulavula hi swilo leswi and manje hina van'wana loyi hi karhele ku vulavula hi swona a nge ho tsala tibuku hi kombeta ku ri ku endleka yini vonani na ti-justice ta hina a ku na swilo swo tala leswi nga swi themba hikuva ku na vanhu vo fana na John Hlophe va la ku endlela swilo swa vona ma vona loko swi compela loyi a ri ka constitutional court loyi a nga tsala nawu lowu u nge Jacob Zuma u fanele ku ri a jele u teri yini to u teri hi endlile ku kombeta Zuma ku ri ha yi lavi ku va na a failed democracy hi lavi ku n'wi kombeta ku ri loko a onhile a tshovile nawu u fanele ku ri a ya jele. So manje vanhu vo tala ku ri va nyangatsekile hi yena sisi compare loko a tsarile nawu lowu va ta n'wi dlaya vanhu va n'wi rhumela tifoni va ta n'wi dlaya so va vona ingaku is a state of mafia loko i ti-gangsters leti ti fumaka la loko ku nga ri ti-gangster to yiva hi ti-gangster to gana hi ti-gangster to onha swilo va yisa timali leti ta ti-taxpayers va ti yisa swikhwameni swa vona va nyika vanghana va vona va nyika ti-girlfriend ta vona va endla leswi so hi swona swo swi kombeta ku ri hi mpela Afrika-Dzonga ya kombeta ku ri loko hi nga siveli swilo leswi hi le ndleleni leyi va nga ta yi vitana ku ri we are a failed state hi fanele ku ri hi vona ku ri loko hi swi sivela hi mhaka ku ri vana va hina swikolo na tiyunivhesiti swi nga voni nchumu na timali ti nga vi kona na mintirho yi nga vi kona hi nga hambani na vo Somalia na vo Nigeria. Kambe ku na laha hi nga jikaku ka xiyimo lexi ku ya hi leswi mi nga swi tsarisa swona Prof ku hi nga kota ku jika khona leyi. A ni ma vona ku na vanhu vo fana na vo advocate Ndi Motivi wa SIU va ringetaka ku ri va sivela swilo leswi. Ku na vanhu vo fana na vo Chief Justice Raymond Zondo va ringeta ku sivela swilo leswi. Va kona lava lwaku so hi vona lava a fanele va pfuniwa ku ri va sivela ku ri Afrika-Dzonga yi nga yi hansi vanhu loko yi ya hansi valungu va ku hlekeni ngopfu na swilo swi va karhi va hleka hi la ku kuma hi va nyikile mafungho vona ku na va endla yini ke vona na tiyunivhesiti ta vona ke a wota Sisulu University degree ta vona leti machudeni a nga pasa a swa ha voni nchumu hikuva va kombete ku ri ti-degree ta vona a swi endliwangi kahle a va dyondzangi hi ti-qualification criteria leti nga vekiwa kahle ku ri ku dyondziwa njhani va kuma ti-certificate ta njhani. Hayi Prof no hayi a ri hi ta rindzela August hi ta vona buku ya kona loko yi huma mi nga hi rivali mi hi byela loko se yi humile. Ni ta mi tivisa. Inkomu Prof hlayisekani. Inkomu. A khensa 015-297-1855 tlhelo rin'wana leri Prof va ta hi rona kambe mhakankulu la hi langute ngopfu yona hi timhaka ta letiya ta ku va ku langutiwe ngopfu ka timhaka ta leti ti vulavulaka hi timhaka ta nhlawulo lowu wu ri koho le a Somalia. Wena u ri yini ke le ka 015-297-1855 n'wana miyingiseri ri bootpath ti-vaccination khale ti xavisiwa and vo tala a va yi tivi na nayiti mara ka system they are fully vaccinated. When they introduced digital certificate ta COVID-19 that's when the demand rised and the market boomed because vanhu va a va chuhe ku ta va na xilaveko xo nghena everywhere mara mina personally a ni va soli lava va xavaka no xavisa swilo leswi ku xavisiwa ti-ID ti-university qualifications mitirho ya private na public
everything is for sale atikweni leyi swi ya hi ku u tiva mani loyi a tivaku mani hi ndlela leyo i Nicholas Maringa a nga tisa tlhelo rorolero ni tshama ku na wena rin'wana tlhelo leri u lavaka ku ri tisa hi le ka 015 kumbe tirhisa mathebula dp@sabc.co.za hi ndlela yoyoleyo tariteka riqingho rero kambe andla ka leswi sweswo mingiseri wa Munghana Lone FM ku na mingiseri laha a hi ntweni ku angula ku hi ni hlekani mi amukereli ka Munghana Lone Nara swona mpfuke mwasi. hi pfukeli minjhani na Mpfuke prima. a khensa Prof awangena nkahle namuntlha ni tsakisa loko va nghena va ku amxeweta hinkwenu mara hayi no ingari miyo va joma loko ni va twini se mara hayi xeweta leriya ni ri rhandzaku va ta rindza nkarhi lowu taka a hi ngheni ni kani ya mi nga yi longoloxa loko mi kha mi nghena emingenekweni mahlo ya mina ya leyi yi nga ku jekajekisiweni hi yona ya timhaka ta ku swi tika mi nga ku va nga tipolitiki a va ha ri tindzeni ka swona leswi vanhu va nga langutela swona so na ntoma vulavulelo na vanhu hi ku hambanahambana ka wona lama ni amukelaka mara a ni ta vutisa muhaxi wa mina va ni pfuna ku hi rihi tiko emisaveni leyi hi nga ka yona leri nga rhangeliwa kumbexani hi academia ku nga ri hi tipolitiki hi nge za hi ya mahlweni loko ri ku ni ri tiva muhaxi mi nga ni pfuna ka sweswo se kambe loko mi kha mi languta ka xiyimo lexi hi nga langutana na xona van'wani va ri loko ku ka ku nga yingiseriwi ti-electorates va vote swi hetelela swi endla ku xidemokirasi xi nkhisama mi ri yini sweswo i ntiyiso hetelela loko vanhu va kha va nyika ti-manifesto ta vona va lava va ti-political parties na mina yi endla swona va humesa ti-policies leti va ngo va ta pfuna vanhu hi xiswona loko va hlawuliwa ku ya aka mfumo va rhangela mfumo mara leswi sweswi hi nga hlangana na swona hi hlangana na swilo leswi vuriwaka hi xinghezi ti-challenges ta tiko ra Afrika-Dzonga ina ANC hi yona yi nga ku rhangeleni swo tala leswi yi swi endlaku kumbe swin'wana swa leswi swi endlaku yi endla swihoxo ka swona hi sweswi endlaku ku vanhu va luza ku tshemba na munhu loyi ni nga n'wi tshaha wa kusuka a Zambia ku kombisa leswaku ingaku vanhu va luza ku tshemba ka van'watipolitiki mara leswi ni swi tivaka i ku hava tiko na rin'we emisaveni leyi hi nga ka yona ka nkarhi wa sweswi loko ni nga tivi ka nkarhi lowu taka laha ku fambisaku swiyenge swin'wana ku nga ri xiyenge xa tipolitiki xi ri nga rhangela tiko rero so but leswi swi fanelaka hi swi endla hi nga adopt the spirit of defeatism loko hi ri na challenge na ku tika ka tona yes munhu a nga cinca political party a ya vhotela yin'wana leyi a twaku nga ku yi nga tisa vukorhokeri ku antswa but loko ho tisa that spirit of defeatism hi nga ku a ka ha ri na mundzuku hi mhaka challenges leti hi va ku hi kha hi ti-experience ka nkarhi wa sweswi swi va swi nga ri kahle because tiko leri hi nga ka rona mina na n'wina loko hi kha hi vulavula so ku na ti-generations leti ti nga ku teni endzhaku ka hina leti ti fanelaka ku kumeka ti inherita tiko leri so leswi nga kona ku fanele ku va na leswi ni tshamaka ni kha ni swi tshikelela loko i public participation ka vaakatiko hi ku angarhela ku na swiyenge swa ku hambanahambana leswi vaakatiko va nga tinghenisaka ka swona va tikuma va ri part ya ku kumeka ku va na decision making ka vutomi lebyi va hanyaka ka byona kambe leswi va lavaka leswaku tiko ri va xiswona ka dzacha leyi nga ka yona so a no lava ku khumbanyana kokwalani ebotped no ka ni nga tivi loko ku ri ke swivutiso n'wina mi nga mi swi hlamule hi ku kongoma mi swi hlamule hi ku kongoma ni tsakisa hi tlhelo rin'we leri mi nga ta hi rora ku munhu un'wana na un'wana i fana rhandza tiko ra ka vona leswi vula swa ku loko minkarhi ku hi nga hoxi thawula hi ku hi fane hi rhandza tiko ra hina swi vula ku na loko vona munhu a kha a nga endli swona leswi swi fambelanaka na leswi a wu langutela ku swi nga endlisiwi xiswona tikweni ra n'wina u ta yima hi milenge u lwisana na swona hi ku tirhisa swiyenge sweswi nga koho loko ku ri ku munhu endla vugevenga ta mangala maphoriseni sweswo ni khenseli swinene nkarhi wun'we ximana ku na xo biha inkomu a khensa swinene wena u ri yini mingiseri wa mina un'wana mingiseri i ta na tlhelo rin'wana hi loyi i nhlekani mi amukereli ka Munghana Lone ayi ni njhani butata i pfukeli buti wa mina n'wina mi njhani hayi kona ni thense ngopfu ku mi kuma namuntlha mani awu i khale mi ni lava ne
always kuma ka 810 ka DSTV. No akhetsa Mara swinene loko ni ku na fona ni koti ku ni mkuma. hayi namuntlha mi nghenini a mi khetsisa swinene mi ri yini we Bodi ni kombela ku na umbyela hi mhaka leyi endleka ka la Cape Town na mhaka ya xitimela. A mhaka ku a ma-foreign lawa va nga tsema tintambha ntiyiso. Loko ku ri ku ma-foreign lawa va nga tsema tintambha, why ku gcina ku ya ka vekiwa a tihoki phakathi laha ku fanele ku famba train? Because sweswiwani ku byela kusuka a ka langa u nghena nyanga hinkwako ku tale hi mikhukhu laha na ku fanele ku famba ko train. And sweswi vanhu lawani la demand ku kususiwa ka voleya va fanele va kumeliwa ndhawu laha va fanele va vekiwa kona. Karhi va nga veka tihoketi va nga swi tiva swa ndhawu leyi ni famba train. no yabonziwo va swi tiva ku tiko ra n'wina a ri na nawu hi ku loko va swi tiva ku loko ku ya hi nawu va ri loko wo zi tshama ndhawini i ku hundza masiku yo karhi loko i ya ni susa hi mhaka i ya ni komba ku tshama kona U fanele u kuma ndhawu laha u fanele u fakiwa kona. And then a nyimpi ya titrain na a nyimpi titrain ikulu kahle a vanhu va nghenelela mara ku na nyimpi leyi nga kona kusukela ka tiphati leti ta transport. And then va rhumela vanhu va kala va nga na nghondo va ya va moxa sweswiya. tiphati ta transport njhani mi vula ku va transport va endla yini matoko ma khumbuka ku I think from last year ku ve ni nyimpi yikulu ya mathekisi na mabasi na yini swi endleka la Cape Town. Hi swin'we leswi endlaka ku moxiwa na titrain ku moxiwa na yini so that naswona swilo swa ku fanele swiya. na metro ni mi byela ntiyiso mina ni la makhaza sweswiwani ni vulavulaka na n'wina. I think kusukela ni ya ku yasa is less than 10 minutes na ni tshamaka kona. Na swi vona hinkwaswo swi endlekaka. A ni yali ni ma-foreign ma moxa. Yes, because ku na like Wynberg, Bellville, xavisa ti-drugs yini swilo swa ku fana leswiya. na metro Mara ku na swilo leswi swi kaleki swi nga le include ka vona. And just because ku na mhaka leyo xin'wana na xin'wana veleke ku hi wona. na metro papa ni khensele swinene tlhela a ni kombela ku hi swi lavisa swilo kahle hi ndlela ya yinene. inkomo papa khensa swinene khensele swinene tlhelo ri mi nga ta na rona va yingisela kusuka a Cape Town hi lava hi bula na vona kambe ke ku na un'wana muyingiseri loyi nhlekani mi amukereli ka munghana lonene hi mi amukereli ka munghana lonene. Hello. Man Ngikona ninjani Buthet? Epfukile Ya Buthet. mi rini n'we Mina ni lava ku angula ka mhaka leyi ya ti-cable dev. yes Buthet sweswo khale swi karhi swi endlakala ku miyeriwile. Sweswi hi mhaka ku ri vanhu va le Soweto va lwe hi matimba. Ende manje vanhu lava ti-cable dev I believe ku ri va na ti-network va tiva na ku ri va ya ku endlakala yini. Se va tele hala madorobeni Buthet loko ni ta mi byela ku ri na every week hi tshama hi ri hava gezi loko ko va Friday gezi ra famba Buthet. Hi ze last week hi Friday community huma ku yiwa ka ti-hotspot hi kuma ku ri a va jerile. So loko va kela ehansi hi loko ku beka cable hi loko ku tripeka gezi. Ni mi byela ku na tolo Buthet a hi ri hava gezi the whole day. And sweswo Buthet swa vava hi mhaka ku ri ku na mikhukhu leyi yi nga kona. And mikhukhu leyi kuze vanhu lava va tshama a ni twisisi ku ri ku fikelele njhani ku ri va tshikiwa nje va va so relaxed. Namuntlha hi rila hi ti-cable ku ri khale khale swo ripotiwa ende ni ta mi byela Buthet la Boksburg la swi endlaka hinkwaswo swilo swa mahlweni ka maphorisa. Ku na laha loko mi famba hi ndlela yin'wana yi vitana ku lower Boksburg road. Ku na loko u kha u driver kwalano nga ku u le zoo u ta mangala munhu a humelela hi laha hi ka i xiganga. U ti vutisa ku munhu loyi u huma kwi ende va khome tigriva vanhu lavawani ku ri va busy Buthet va le ku tirheni matimba ku ri va lava ta hi moxela ku ri ku na siku ri ku nga kotaka na ku lunghiseka Buthet. Ni mi byela ku loko mi ta hi doroba mi huma Joburg mi ya nghena M2 yi ntima Buthet yi ntima up to Boksburg ku ntima ti-street light a ti tirhi ende i swilo swa khale khale swi endlakaka mara swi ta mangata sweswi ku ri bona lava ti-premier bona lava nga khoma ti-office letiwani loko va ta ti mangata hi siku ra namuntlha
kuri khale community country report mikhukhu le 1 kuphela abafana kabayenza plan nalo wabona lo wakuri munhu loko athanile fana umsusa uyamlabela ndawo nibona kufanele bayawureview ika awule kuyitireleni instead inana ingele malokshi shile kuyile kumushekeriwe imagine kuthek swakujayile kulahleketeleni ilahlekela tinyama ta bola and loko gezi ringari kona you spend more alapha ngishaba gezi ina ndawo ina yakela mati yakela service yakela gezi mara akuna service leyibonakala kubuthet emaka kuna mikhukhu yodala hasi and abele kuyente nichu now abanikhukhu la bayimoshela buthet now ukona kambe ikhamera bagezi na mitwa man na ukona kambe xiphiqo lexi nga ko ku tsandza yini ku loko vanhu va fika va tshama laha a va nga fanelanga va tshama kona va susiwa hi ku na wo vula ntsena ku loko vanhu vo ze va tshama ku hela nkarhi wo karhi va nga se susiwa se swi vula ku kwalano a mi nga ha va susi loko mi va susa mi fanele mi va yisa ndhawini yo karhi kambe loko mo ha tshama va susa swa pfumeleriwa ku mi va susa hi ndlela leyo so buthet ayi vutiseni ka Masina ke hikuva yena a khome ekuzuleni ku u tsandzeke njhani ku ri vanhu loko va ya tibeka kusuhana timayini phela lava tshamaka kona vanhu lava i vanhu va tshame mayini hayi ndhawu laha ku nga tshamaku munhu mayini yi le ku tirheni gandaganda ya tirha as hi vulavula sweswi yi le ku tirheni mara ku na mikhukhu hi le tlhelo so Masina u hluleke njhani ku ri a susa vanhu valavo loko va ha tibeka kuze ku fana na munhu vona buthet a primrose Jimson ku wes buthet ni ti vutisa ku ri loko swilo swi endlakala doroba ri moxekile Jimson moxekile buthet a ku ha ri yona leyi ni tivaka ya khale ka khale madoroba lamantsongo ya le ku moxeketeleni songo na songo a na ha vulavuli inner city yi nga Joburg hi mhaka ku ri ku na vanhu va nga tshama aswitulwini and then a va endli mintirho ya vona at the end of the day they are earning the salary and then bona va vulavula va tshamile leyi a bona a va swi so swi vana va sala ti-exam va sala njhani buthet ku hava magezi kuitile hi mhaka ku ri gezi ri tekiwile a ni va votela hi n'wina ka matiko man'wana va votela hi n'wina ni buthet hi mhaka ku ri maybe sweswi hi nga ma-Afrika Dzonga i ntiyiso ku ri ntlhantlha loko a swi vulavula ku ri leswi a va swi lwela hi swihi swa tikomba history leyi va nga yi dyondzisa yona hi mpela a yi kona buthet ika loko mi nantisa zako khale leswi swa mabuna va swi endla swa ku ri vanhu va endla ti-dompers like a swi nga ri swa bad loko mi swi nantsika a va controla a va zama ku controla population ku nga vi overpopulated ka tindhawu to karhi ika loko mi za mi va overpopulated mi ta tshama kwihi mi ya kuma kwihi ti-service and so on so swibuthet ti-flag ti tele ngopfu tintima ku na switoro swin'wana hi la Boksburg North a wu twisisi ku ri va le kusuhani na masipala vanhu va masipala va huma va nghena kona laha mara na mi byela switoro sweswo swi ntima ku le ku xavisiweni ene loko ku anantisa switoro swa kona a hi vanhu va lava xavisaka i vanhu ve le hansi ni nga ni byela n'wina buthet ku ka nkarhi lowa sweswi munhu loyi a nga na internet cafe u endla mali muni u kota ku endla mali ku va kota ku hakela xitoko lexi mara hina laha va South Africa loko hi ya aplayela ku hi lava switoko va hi byela leswiya na leswi mara sweswi switoko swi tele hi ti-internet cafe na ti-printer ta khale u nga tivi ku ti xavisiwa kwihi ti huma kwihi swikolo swi lahlekeriwe ngopfu hi ti-computer today ta swi kumanga ti-computer ta kona mara vanhu va ve le handle va na ti-computer a switoko swa vona va na ti-printing machine va ti kuma ku hi ti-printing machine ene nakona five bob after how long yi nga ku endlela ku kota ku hakela rent ya xitoko ku rent ya xitoko i vo 6,000 ku ya henhla so vona va afforda njhani va nyikiwe njhani xitoko buthet so swa tikomba ku ri muso lowa hina lowa ANC u hi feyirile buthet u hi feyile ku ri manje hi nga ha tivi ku ri na yena endzhaku na le mahlweni ti kombisa ku ri na vona a va tivi ku ri endzhaku na le mahlweni ku va endla mi kha ni vona ku ri since n'wina mi hanya switimela swi nga fambi xitimela xa xitimela buthet transport leyi tirhisiwaka hi mani na mani vanhu va suka ko vale va ya vo Pitori a va hakela vo 10 rand a single trip ku ya entirhweni namuntlha munhu waloyo u le kwihi u ta yi kota yini mali ya taxi ika loko u famba hi taxi suka Joburg ku ya Pitori yi famba lako a henhla ka vo 50 rand
munhu waloyo uhola mani munhu nemetweli man mani twa van'wana nemetweli ni khenseli swinene tlhelo ra n'wina a khensa swinene vana na siku lerinene ku tiya ku henge khensile but inkomo mani a khensa swinene kule ku tikini laha handle n'wina mi ri yini kulompote ritshuri hileswaku a ku fambi nchumu hileswaku ti le ku gomolaneni un'wana i riluya un'wana ku hayi mina ni swi tiva hi ku hala ka leri ra pato ra le botsolweni ku rheta a ni famba hi rona tolo mara i mhaka yin'we kambe loko ko va na vayisa vambirhi no va imagine va nga tshama xitulweni ku a yeni hi tsala tibuku ivi hi ti vutisa ku South Africa yi le ku feyileni kumbe mfumo wa hina wu le ku tsandzekeni leriya rona se hi xilungu hi nga za ku i failed state kumbe to koka i ya tlhelo leriya ra failed state na ivi ni ti vutisa xivutiso ku laha ku na timhaka hi fanele hi ti languta kahle hi tlhela hi tshika swibokisana la ku ri impela ku sele swimbirhi hi vhela hi va failed state. Loko ni teka xikombiso lexi ni teka na xikombiso xa nsimu ku na ku va tihomu ti dyile mavele ku va na ku va ti dya muhwani ti tlhe ti khwaja. Se hina to va ku dyeni ka mavele kumbe se to va ku khwajeni na mavonelo ma mina hi lawa ku hi ta ka hi nga chiwi ku hinda mpini hi na mintlhontlho ene ku va hi ri na mintlhontlho a swi vuli leswaku kwaswi leswi na ku sivelaku mintlhontlho ya leyi na mhani a va vulavula hi yona sweswi va nga hunda loko mo swi teka mi sweka ka basketing ni ta swi vona ku swilo leswi swi interconnected swa hlangana. Now loko hi va na xikombiso xo fana na Zondo Commission as an example kumbe xikombiso nkulu ku na vanhu ni kombisile na maviti man'wana ku na vanhu lava khumbekaka kambe hi nga ehleketi ku va ta yimisa voko hi ku hi vuya kwalaha ka xidemokirasi ku ni na lunghelo ro ni ya tivulavulelo ni nge ni ya vuriwa laha ka state committee ka Zondo Commission ni vhela ni ku hawa ni vhe ni tshamisa sweswi ni ku a tichi hi suka hi ya ka SIU a ni ki ni yingisela Mavonelo wun'wana ku SIU na yona yi le ku kombeleni ka timali ku yi ta kota ku fambisa vulavisisi bya yona yi lwa na yini na a yi lwi na tinhwala yi lwa na vukungundzwana na leswi nga fambi kahle loko hi vulavula hi state swi vula ku ta va na yini leswi vendi ku hava nawu lawlessness leswo kwala city dya muhani ni vuya ka xikombelo ivi ke hi ti vutisa ku ri loko ku na swiyenge leswi swi nge le ku siveleni ka sweswo hi ku hambana ka swona swi le ku tsandzekeni hi nga pfumela namuntlha ku swi tsandzeka leriya rono a ka ha lawuleki se ti dya muhani to phuja manje hi leyi lawlessness loko na ta swi kombisa kahle hi ku hatlisa hi nga tisa emahungwini loko ho languta ti-province timbirhi hi teka Eastern Cape na Limpopo va ku hayi ti-province letimbirhi se ti lawuriwa hi Maravela ivi hi teka nawu hi nga teka xikombiso xa deep slot ku impela wo exaggerate kumbe hi fikila hi nga va na ntlhontlho wa lava hi vona ku a va fanele va nga ri kona la tikweni ivi hi exaggerate hi ku mana no ka ri nawu a South Africa a ni kini yingisela mbulavulo wun'wana ka SAFM in the morning a va vula advocate Tefo a ti vulavulela a ku na minister a nga a byela president ku sweswi mi kachi mina ni ta ni ya lwa na vukungundzwana ngopfungopfu ti-high profile cases leswaku that allegation is very strong hi mhaka ya ku swi vula ku yena i vula ku wa siveriwa ku tirhisa nawu ku yimelela lava va hehliwaku lero na lavakulukumba va orhingiliwa makhamba to an extent ya ku no ku nwa tiya hi maviti ya vanhu na matshami ku nwa tiya hi ku fambisa tiko maspisisi loko ho swi languta kahle khalanga wa mina ne a hi languteni hi vurhon'wani ku ri hi failed state kumbe ha ba magoza hi ya kona ivi ke hi vuya laha ni nge ti hi nga auction tiko ra hina vayingiseri hina vavhoti loko ku mpela hi le ku fambeni ka gondo rero then a yi vhute makandini hi vona yin'wanyana xangu mara hi ta vona yin'wana xangu hi ku un'wana loko a vona DA u vona return of apartheid un'wana loko a vona leswi ni nge vuli ni nga ta seketeriwa u vona swin'wana mi kuma ku na vhoti ya hina se ya tseka u swi tivi ku ta nyika mani hambi wo chela xikhwameni vanharhu va lava nga ta va vhota va ta ku tisela mfumo lowu hi seketela ku mowa gezi ku hava swihlangu swo rapiwa maphorisa vo hlamala na vona leswi n'wana wa le ku hlamaleni na mi ta kuma ku na president a nga statement swin'wanyana a swi ni tsakisi you cannot say we are calling on law enforcement you don't call, you instruct
to Vulavula with authority and stamp and say we are not calling anybody because we call they don't listen vayingiseri sweswo ho vula ku ri kota poka ku rava kungundzwana ku kumeka ri kungundzwana hambi hi nwa swin'we tiya vantshwa kwala mi vula ku kona hi ku un'wana muyingiseri a kha a vula la imani kamba ku statement xa xitsaleke i ri lexi xi tikaku ngopfu Afrika-Dzonga i ku swi tikomba ngeti ku hava loyi a nga na matimba yo vula ku leswi a swi ndliwi leswi swi nga ndliwi a tshaha holobye a ri ni mutswaleli a ku no vona va kha va kaya va ri voxa va kha va ya hala na hala a ndzi tshama ni twa rito kusuka ka president kumbe swin'wana swo taniya va kombisa ku hey leswi swi nge le ku ndlekeni swi fanele swi ndlisa leswi swi fanele swi nga ha ndlisiwi leswi sweswo swa ku taniya nkulukumba mutswaledi a va ri very frustrated va ri border gate va ku mina ni na problem la loko hina hi endla leswi van'wana va endla va kha va vulavula na IT system ku ri no ni dokodela mara ni dyondzerile na IT lero na mina no swi kota ku fika ni tshama ni ku chuchululu ti-officials ta mina ti ku tile se hi mani loyi a fanele a teka a stamp authority ku hey na mi byela hi ku kakatisi ku ri no fambani sweswi n'wina va ka sita loko ku mi le ku yingiseni kumbe ni fonela CEO ku ri sweswi hi rito leswi famba u ya lunghisa timhaka leti u nga tlheli u nge se heta timhaka leti that authority na mitwelo wa vukosi hlayiseka so ku khensa mina khala inkomo a hi kumeni mahungu ya misava ya awara yan'we na mixo justice ya mixo nongonoko wa Afrika wa vulavula wu ya emahlweni endzhaku ka mahungu lawa khese swinene mixo khese na mahungu ya misava ya awara yan'we yan'wana mahungu ya ta vuya awara yambirhi hlokomaka ta kona ya hafu kubilavura yan'we kwala ka Munghana Lonene FM loko ni huma so ivi Ike a ku dzuma ra mina kwa ka Munghana Lonene FM komba timinete ntsena kubilavura ya 13 ni khalanga pet mathebula n'wana ri smart wa xiyimo xitlango ma xingiritano wa xicecana makunene wa ndhandha sa hi tekeni n'wana mingiseri hilo hi nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene I am Jan Botel. hi pfukeni ku na mjani boti Ipfukeli. Kanene nga problem ntsena na lava va nga le henhla ku man this man that. Ni vula lava hi nge ti fat cat va nga le henhla ni vula ka mfumo wa hina. Kambe a vona ntsena loko mo languta sweswiwani hala ka ti-border gate manghenelo lama ma le ti-border gate a ka ha fotiwile a ka ha ngheniwile nhoveni masiku lama ko ngheniwa straight kwalaha ti-gatini ka ku biziwa mali ku fambiwa tindlela leti hinkwato ka ku biziwa mali until ku ze ku fikiwa loko munhu vo u khomiwile la a South Africa i va a himbile a fike vo ma-Pietersburg swi ta njhani kwalani Botswana ndlela leyi hinkwayo leyi i hlangana na maphorisa i nghenile va hlangana na maphorisa va hlangana na swilo hinkwaswo na masocha na swilo hinkwaswo landeni a za ya khomiwa Pietersburg swi ta njhani Botswana so minkarhi yin'wana hina vaakatiko a swi lava khondla mavoko hi languta hi ku hi nge hi swi koti na mithu manisa Botswana na mithu na mithu yoku a swi nge pfuni nchumu leswiya swo hi rilarila hi le na le Botswana ti-taxi driver leti sukaka hala border gate ya le Mozambique va biza ndlela leyi hinkwayo Botswana ni vulavula swilo leswi ni swi tivaka ni yela Mozambique hi 2019 ku ni endla hina swi lava vanhu vo tala i xikonyololo xexo na sorry Botswana xikonyololo a no zama ku hlamusela la a taxi na ni khandziya ka yona a ku sale mina ntsena ni ri na passport vanhu lava hinkwavo va chekini endzhaku ka 5 minutes va hundzile laya ka gatini se va halaya taxi fika yi va rhwala va ri halaya se ni hlamarise ngopfu ni kha ende machikela ma vona mina tsuka ku a na ha ni swi no tsuka ku vanhu lavani kumbe va nge hi vuyi endzhaku ka nkarhi se loko hi famba hi ya le hi fika hi va yimela va tlhela va khandziya ma swi twisisi himpela ni vulavula swilo leswi ni swi tivaka kun'wana na mani so hina vaakatiko hi kondeni mavoko hi swi langutisa sweswi mara ni kombela ku va nga ti va ta hi onhela ku yini ende yin'wana Botswana mingiseri la nga vulavula hi timhaka to tikebula a hi vona ntsena le ka ti-train hi tintiyiso walaho a hi vona ntsena na va ti-taxi moni ni nyika example loko a ku ri vona ntsena lava vanhu vo huma handle ku na kun'wana laha ku fambaka gutsi Botswana a ti susiwanga ku susiwe laha ku fambaka xitimela ntsena loko mo languta ndlela yin'wana yi nga ku yi va yi kha yi famba hi hala ya vo Benoni nyana yi ta hala ndzhaku vo Davidson hi le dzangeni la a ti susiwangi tikebuli ti kona kambe mhaka ku famba gutsi la ti nga dyiwa ngopfu tikebuli i la ku famba ngopfu xitimela lexo rhwala vanhu Botswana a hi mhaka ya yini se loko ni ti langutile mina na va ti-taxi va wela la leswi ma susela ma kona mi ta ma vona na n'wina wa ku lo famba ku dyiwa lana na ku dyiwa lana ma swi tiva Botswana na mithu ni mitweli botami ni mitwi mo ni nga dyi nkarhi ni nyizela van'wana kheseli botami na hlayisekani mani kuma n'wana mingiseri loyi nhleka
aye buthethe boto mene ipfokeli nguna mjani ngaphethe man I can't ya man la ku vulavula ngopfu mana ni ku saka ku vulavula ngopfu buthethe nona ku angula masibona ki nyane buthethe isilo swale swi hanyaku hi tipulani siku na siku swi ku mundzuku kumbe xani ntani ya swikuma ku ni swakudya munhu loyi fambaka hi milenge ya munhu yi dya yi veka na madyambu yi ya tlherisa yi dlaya yi dya yi xurha siku ra hina ri borile a ka ha ri na langa ta ri kota ku ri lunghisa loyi yimela siku na nkarhi ntsena va yima hala na hala matlhelo ka tiko leri va teka tiko leri yi dlayiwa hi hela buthethe mi fike njhani kwalano n'wina buthethe loko xiyimo lexi ni xi vonaku a ka ha vulavuriwi hi ku lunghisa tiko ni ku vulavuriwa hi ku mani i yive mali mani a nga na nchumu mani yini ku swi swa kona a swi heli buthethe va khoma munhu namuntlha mundzuku u humelerile mara i onhile ku tlula mpimo ende va swi tiva ku munhu i onhile ku fana na president va vule nkolweni va ku munhu loyi a onaku hi n'wina mi tshamaku na a tikweni mara ma n'wi vona mi tsandzeka ku vula yes hi tsandzeka ku vula hi mhaka ya yini hi mhaka ya ku ri swa endleka mi ya vula mundzuku u fanila loko ni vulavula leswi ni langutise liya ya n'anga liya yi nga boxa ku ri vanhu lavaya va nga dlaya munhu wo karhi na vo hi laha mina kayane buthethe swi ri ku vula leri rito n'anga liya yi titlhogomela swinene swa endleka yi helela yi nga hanyanga emisaveni hi mhaka ya yini yi vurile va kha va yi vula mara va te a va vuli loko munhu a vule swo karhi leswi nga ta va swi pfuna government kumbe maphorisa ku tirha mara sweswi ti boxiwile ni swi tiva buthethe ni arezi ay ni vitini vutomi loko mzima ku arezi mi hoxe thawula kambe mi swi ri tani khenseli swinene nkarhi wan'wana hlayisekani Inkom 015-297-1855 tirhisa mathevela dprsabc.co.za kambe sweswi a hi za khume ntlhanu timinete yibile awara ya n'wana miyingiseri loyi nhlekani mi amukeleli ka munghana lonene aye buthethe sesi wa mina minjhani hi pfukile n'wina minjhani I can't buthethe mfumo wa hina nkama wun'wana a wo hi tsandzeka a wu hi tsandzeki mhaka ku ri vanhu vo karhi loko va lava ntirho loko va ha lava ntirho va ri va ta tirha hi ku hetiseka yes i vulavula leswi nga ku swi kongomisaka lava vo mbala yunifomo ya blue lava va tirhelaka a project yaleyo lexani a Daybridge yeah buthethe swi vava ngopfu ni vulavula like la ni tshama koho ku na vanhu vo huma le ka muganga swi vava ngopfu ku i tshame na munhu wo huma le court after 2 weeks ya kaya munhu waloyo i ha passport buthethe a tlhe a vula ku loko hi fika le humesa 100 rand ni ti vutisa ku i xavisa njhani siku ra wena 100 rand ntlhanu like 100 rand loko u xava ntlhanu wa makume hi yona mi la ku vula yona ntlhanu wa makume himpela masikisa loko u xava ximpana airtime yi herile so varhangeri va hina va nghena kwini ka ku va kha va endla swin'wanyana vanhu va yunifomo ya blue a no va Dzonga mara va le ku hi xaviseni va le ku xaviseni ka tiko ra hina va endlisa ku yini sweswo swi le ku nandzikeni va le ku tekeni ka ti-100 rand kato it's fine swi ta affecta hina van'wana loko va fika va nghena lava hlampfa a ni zondi va hlampfa buthethe mara a ni twisisa ku ri munhu a fane a nghena tikweni ra hina hi nawu ni vulavula leswi ku na swin'wana n'wana ni endla grade 7 a nga na birth certificate sweswo swi le ku n'wi tsakeni mhaka ku n'wana ku mila yena ka grade 8 u sungule njhani i ngheni njhani la tikweni na n'wana a ri hava passport ku ri hava nchumu u ngheni njhani u admitiwe njhani exikolweni lero vukungumani byingi u admitiwe njhani exikolweni a ri hava maphepha lama nga nyawini ene laka ku amukeriwa ka vadyondzi eswikolweni va tlhela va nyika nkarhi va ku nga heli tin'hweti tinharhu va nga swi tisa vuxokoxoko hinkwabyo kambe a va swi landzeleli ni vulavula hi n'wana la endla ku grade 7 buthethe leraro swin'wana varhangeri va hina a ni yimeleli varhangeri va tiko mhaka ku kumbexani ni twisisa passport a ni tanga ni helo na phati yaleyi nga yi khomani
mara nona kutwisisa ku ri nge vana va ntirho ri ta tirheka hi siseka mara vukungundwani byi bandithe dzongo khahle siku ra hina ri nyaka pfarini mali xithombe lexi xa nhloko ya mukhalabye a nga hi tenga ku moya wena n'wana emahlweni i nga ku kahle xi endla swin'wana kahle na tikweni so varhangeri va hina va zama hina hi hexe hi rhangisa ngopfu mali hi endla vukungundwani hi hina hi onha vusiku ra hina hi hexe mi kuma munhu a tibuma ku na like a family friend u se loko a tshamela a ku mi mali ya mina ya muholo a ni endli nchumu hi yona vutisa ku loko i tirha hi bridge muholo a ni endli nchumu hi yona leraro swi komba ku mali liya va baku matisinganya ti etlela i hanya hi yona munhu a lo buthatla a tshamaku kona i swi languta leswi vona ku na muholo wa yena a wu fiki timovha leti a kahle n'wina va informe ya blue vanhu va hosi a mi hi teleni 100 seswami nimetwile seswami nenkomo enkomo seswami akhetsa swinene famisa sweswo sesi ni khomeni mingisero wa mina loko riqingho leri nga twali kahle komshani hela sesa va ri kona kambe 0152971855 mtsema ta va tjudi ku ava ku yini n'wana mingisero lo nhlekani nhlekani botpet na vayingiseri va nan'wana wa Afrika wa vulavula akhetsa swinene bot wa mina mi ri yini mina ni lava ku nghena ka leya ku ri vanhu lava nga ya a exile va ku va ya lwela ntshunxeko wa tiko ra hina ka ha ri ka swona na hi mavonelo ya mina botpet yes vakokwani wa hina lava nga ya exile va ya lwela ntshunxeko a va ya lwela ntshunxeko va wu lwelini swi fambe kahle hi ku xikongomelo xa vona xi vuye xi humelela a ku ri ntshunxeko wa yini wa ku ri ku ta va na ku ringana a tikweni ra hina sweswi ni kota ku mi fonela ni veka mavonelo leswi a swi nga kotekali hi nkarhi walowo a ku nga va mhaka ya ku a ku ri ha tifoni hayi so kuphet lexi mina ni vona ku nga ri xi fike xi va xiphiqo i kusuka ka milawulawu ya kona leyi va nga fika va yi veke hi ku hatlisa hi ku tsaka ma vona nkarhi wun'wanyana loko u endla xilo i tsake ngopfu i jina u endla na leswi a wu fane u nga swi tivi milawu leyi hi nga na yona kun'wanyana yi fika yi kombetela hina hi xibamu yi vavisa hina lexi nga ku ni vula leswi ka mhaka yaleyo botpet yi na swilo swo tala andzeni ka yona yi na swilo swo tala mina ni mutswari botpet matimba lama khale vatswari va hina a va ri na wona ka hina a ha ri na wona ka vana va hina ene sweswo swi hi vuyisela kwihi swi hi vuyisela ka ku n'wana namuntlha i kota kusuka a block chuka mninginisi a ku mhani mundzuku ni ya joni a mi ta va byela papa na mhani mi sweswo khale a va ali na nkama n'wana ku ni la ku ya mavulolo a n'wavulolo hala mabuluholo hala a ku ri mapurasini va ali ne malamule va nga pfumeli sweswi botpet ne namuntlha mbilu ya mina yi babe ngopfu botpet ni ku ri mhaka leyi yi na swilo swo tala andzeni ka yona yi na swilo ku na vana botpet lava va sukaka emakaya vatswari va tiva ku va ya exilungwini a ku zameni ne munhu a nga koti no la ta tiva ku n'wana wa yena i zama yini that is why sweswi mi twa ku ku na vana va xisati lava nga weriseriwa a tikweni rin'wana ra kwala Afrika ni chava ku ri vula hi vito va tirha migingiriko yo ka yi nga ri kahle yi suka kwala ni vuya straight ka liya ya ntshunxeko wolowo hi nga na wona hina vanhu lava va hi yimelaku aka tindzawulo to hambanahambana ka tiko ra hina a va ha ri kona laya ka ntshunxeko lowu ya vakokwana wa hina a va lwela wona bona sweswi ntshunxeko wa vona i ku swikhwama swa vona na maxaka ya vona swi ta va kahle i ncini lexi endlaku ku ri a
ka n'wamatatana ku nga vi na mati ku ri na damu ra Glen Letaba kusuhana emhaka ya ku damu ro xirha mati mpfula yana butfet kambe ma ngheni laha ka damu leriya wayi ma nga ngheni a yini mpfula laha ka damu leriya ayi minkova leyi tisaka mati leyi tisa mati khale ka damu leriya a ya ha ri kona i ncini lexi ndlaku ku a ti efe butfet ku nga ri na mati ku ri na damu ra Samidem laya na mitsu i ku ri vanhu lava va nga le ka swiyimo leswi swi nga fanela ku va endla swona a va ha ri ka swona va langute swa vona butfet that is why mina ni nge jiki butfet tender system hi yona namuntlha yi ndlaku ku hi ri ka stage 3 xa load shedding because butfet damu ra Samidem ku hava munhu la nga swi voneki ku leswi a ri dzikise swo khale a ra ha dzikisanga swona a mi nga ta swi kota ku tsemakanya mi wela ka makoxo hi le ndzeni ka damu khale mi suka ka mathomo mi ya ka makoxo hi le ndzeni ka damu sweswi ha swi kota because a ra ha entangi ene sweswi a ri na mati wayi ri nga gubiwi ku loko mpfula yi tana ma ta kota ku tshama wayi damu ra Glen Letaba ri nga voniwi pulani ku mpfula loko yi tana ri ta va na mati ku ta va i ncini xiphiqo xa ku nga landziwa mati yo taniwa ka Gawula ma landziwa a Nandoni hi ri na damu a Samidem Nemetwe kate ka Kansas 015-297-1855 tirhisa mathevela dp@sabc.co.za twana loyi swa masiku lama swo dlaya mhaka ku ri yini na mfumo wa hina a wu yanga hi kona botpet langutani a hi languteni from khale ku dlaya munhu a swi tika cause a hi swi tiva punishment ya mabunu a yi tika ku dlaya munhu swi nga ri simple botpet na vanhu va le handle a swi nga talanga ngopfu mavonavona a va ri kona ku ri a va nga ri kona a va ri koho mara a va nga talanga ku nyangatsa mara sweswi botpet va tale ku nyangatsa va tale ngopfu na ku dlaya munhu no n'wi dlaya like nhongani simple botpet mara nkarhi lowa khale a swi tika ku dlaya munhu botpet cause na punishment ya kona a yi tika botpet hina government leyi yena yi le ku tsandzekeni botpet ku rhangela a nga ta mi byela mavunwa botpet na loko ma languta basara khale a yi ri koho botpet na vo Dr. Mkhavele va nghene tibasari eswikolweni botpet khale a yi ri koho hi nkarhi wa mabunu va nghene tibasari mara basari a yi badala straight yi va hakelela kahle ku nga ri na ti-challenges mara sweswi ku khome government ANC a yi le ku feleni botpet ANC yi le ku feleni botpet a ni swi tivi nga ku yini mara government ya hina botpet swilo swa yona hinkwaswo swi salela ndzhaku a vulavula na Vessel Maswanganyi kwala Loftus Kesel swinene Maswanganyi 015-297-1855 twala hele mandla twala hele matimba tirhise nomboro leya hina 081-540 ya 071-265-9860 atisa tlhelo rin'wani ra mhaka wena u ri yini ke enhlekani mahaxi ma vona muyingiseri loyi a nga hlamusela ku vakulukumba lava a va lwela ntshunxeko wini loko kha ku hluphekiwa ndlela leyiwani i swi veke kahle ngopfu hi loko a ho va na vayingiseri vo fana na yaloye na mi byela country leyiwani a yi ta va yi ri kule ngopfu muyingiseri waloye i swi langute kahle hi vurhon'wani se problem vayingiseri or vanhu va tiko leriwani a ni swi tivi ku va nga va lomu mamisiwa yini xi ndlaku ku va nga koti ku vona ku vakulukumba lava ti-politicians lava va lwela mindyangu ya vona va greedy va dya na mimiti ya vona ku hava lexi va nga ta ku pfuna xona i ta va pfuna ntsena hi tivhoti se vanhu va ka hina a hi pfukeni hi fana na muyingiseri loyi i swi veke kahle ngopfu na cancer sweswo mingiseri omkana lona FM n'wana vuyingiseri a nga tisa tlhelo rin'wana wena u ri yini 015-297-1855 twanalo
a hi twaneni ku loyi yena i ri yini hi twa n'wangulo wa yena ka mhaka leyi hi bulaka hi yona 015 kumbe kandziyisa rito ka 0712659860 sweswo swi endla leswaku hi kota ku twa tlhelo leri wo yitaku hi ro ri nga va ri tlhelo ri hi ndlela yoleyo kasi ke swin'wana leswi hi nga mitsundzuxaka swona mingisero mene ku a hi papalateni ku va hi rhumela tihungu kambirhi loko byi humelela kambirhi swi vhe swi kavanyeta vukorhokeri bya hina ku ya emahlweni avembe district athoyando samu va le ka strike hi mhaka ya overtime na ku va va rejistara kumbe ku rejistariwa ma-EPWP ku va va permanent namuntlha na munduku xivutiso hi ku overtime ku yini samu vembe hi byeleni for overtime ku yini a ni ngo mi thoriwile va mi thola va ku mi ta hola 3,000 hi n'hweti se hikokwalaho ka yini mi rilela overtime hi mhaka ku nkarhi lowun'wana mi tirhaka wona wu va wu ri wutsongo a mi koti ku heta ntirho wa n'wina kumbe mo ka mi nga tirhi hi nkarhi lowu a mi fanele mi nyikiwa ntirho woho ivi mi ya hetelela mi rindzela overtime ke xivutiso lexi hi nga vutisaka xo ku ya mahlweni mingisero Munghana Lonene FM leyi i Afrika wa vulavula ma vona problem ya hina i ku once munhu a va ka power la Afrika swi vula ku fuma i xo xiphiqo lexi nga kona hence loko no mi hlayelelela i vangani lava degree va nga ka mfumo va nga fumangiki a va kumeki hi nga va hlaya mani a va talangi ngopfungopfu va Afrika tiko ri hlakarile mi byela hi swaziland yinene leyiwani ku pfumala ku na just murhi wa mukhuhlwani a tliliniki mara yanani ka loyi a rhangelaka ina 5 ya ti-flight ta yena a ri one a swi make sense sweswo palamende ya rixaka leyi i Afrika wa vulavula hi laha hi nga kona mingisero Munghana Lonene FM 29 timinete ntsene ku bile awara ya 12 ku nga ri khale ni ta va ni huma so ivi Ike a ku dzumba na mina kwala ka Munghana Lonene FM makomba ndlela kheselo swinene n'wina mi nga kota ku va mi va na hina ka nhlekano siku na namuntlha mahungu ya heli lexi helaku ko va nkarhi ntsene se na ku pfumela ku hi nkarhi lowu taka ha ta ya mahlweni hi ba ya ri na mahika hi vutisana xana va lwela ntshunxeko lava va lwa ntshunxeko a va lwela ntshunxeko wihi hi ku maAfrika-Dzonga ve le ku hluphekeni hi leswi va vulaka swona hi ndlela yoleyo ku yisa a mahlweni eka mhaka leyi hi bulaka hi yona hi leswi hi lava ku twa swona kambe ke a hi tweneni ku va dzumba na mina va ri va hi khomeleyini eka nhlekani wa siku ra namuntlha kusuka kwalano mixo Justice Mashimzi i ta va yena kha mi tisela mahungu ya misava ya awara liya ya mbirhi ya Ike musi swa endla ku munhu a ta nga khomangi nchumu i ta khoma a ri kwala and a swi onhi nchumu ntise swo eka khomangi nchumu ni ta khoma loko ni ri kwala ene ku khoma loko ri laha ni swi vula ku i ta nikiwa i phela mahungu a ya heli ku hela nkarhi eka Afrika wa vulavula